Nah kak, nunggu teki bungito siambak cin kau no sa gitu cuma cim nakor, yang gitu cuma nakor, ca sali lande sar na cim nanci, anda 20 di cim nanci. O cinga nunggu anda 20 di cim nanci sa lande sar ya no san civit akim me ulewe na elite pathway ni Fiji rugby. Sali na ciko ya, o cinga sa lande sar ni melelewe na anda 20 di cim nipis. Sa teki bumeke oke la ni tubi na talen nor ni bangata kabinaka. Awuli Sambeto, Primary Sambeto District, Secondary Sambeto College. Naka ocinga nunggu anda 20 au salan di sarani bena Warriors. Gitu ciko bena Warriors. Au salah ocinga na Warriors au salan di sarani sa sain sare paransi. Neng gitu ciko me paransi. Nomani bana ambaki. Ang gitu ciko ve Montaban Proditu. Nah kono sing gitu cuma ibaran sih, ojo sarangan nyambaki, sabi tarangan ni dua berto na staff, tarangan balik toka ngasih kilaci karena nunggu na bida nambaki au cikana na gitu na nunggu kontrak ibaran sih. Coba sabi tarangan no sa tu kono mebe ko sa ojo sarangan nyambaki. Ngai nunggu sarapat alu cuma menang gitu. Nintang gitu cukup pakai bici, pakai motivate lagi saranga nunggu lebih talang na ofa. So lihat na kalabon darung gitu cukup kina. Sama nimbita na ofa ya. Sama ni pangal lata kyo may ito boleh mandan na mata cimi. Maka lebih karangan nandre kintan na tamatan dong gitu. Si ndo nakanda lako duru masih ni karara. Lebih nakanda na lako duru manandre. Yan nandendre anda na duru maria dan nangele itu na pano biatukin sa nangele saravale stuma isa na pano ngor sali suma balatan ni vosata chuma na pano le sarangan dende wala duru mai mi mandani uli si teren ci na cim nanji se la sar chuma na koro ngai na kori taun e vida chuma na miniti am la sar chuma taun ni vida chuma na wa mo sasanga chikume ay mondon makamana time ni teren mo kwani mbera balata na mo binakata ko motoso sa kila ni sa tubi ko na talen anak ang wasana runda ka na time simber na time ni teren don min sa tegi bukina ko masaya to naka taro na sara anong chikume paranise Hindi na lako chiko nangito, lewo chiko na sasangan ng baleta ng gunesuma. Hindi lako chiko na sasangan ni lewo na tamata, lewo na klub lako duro mabimbindangan na kaibiche. Ira na takit chiko merang gitu ta. Merang makata kan onda mata chimi biche. Anabu na ng gules talemay. Ngay kaya nakarwa, saling gitu chiko may barnise, sali bisa walera ng gututu. Anabu na ng saini talemay. Ni kalau ngata ni marau taleng apa bina kata bereto na manajemen nindwa ni to saini tak ya ules na nunggu tutu meron sa sangakina na nunggu takite chiunga me ndar na singeli cibuluan nunda mata cibile naka nunggu si anda 22 ngai bola kan ni keto latest match ni silanji keto ngai kemba mata chiuna flying fija kero ngai shota kinando nunggu best player tu ni ibura teki nunggu gitu cikumai untuk waktu karat menunggu best player tawon. Ya berani kemana ba? Kero ngai shota na si nambong ni singa ngai tu konoka. Lebu na ngau na kinda na kai bicinta sing laura itu Nda sin laura so na kanda ka beson dange mai teren batanga bango. Dange biata ka ba fit sartu ngamengo re ta ka tu mengo. Yo. Ya nas na bunanga na nunggu bia ba sambolem bolang ber naman. Kaya ko satu be ko na talent mo bia bangatak. Na bono sarang sin laura itu kina. Ko matakataka lo chiko meki. Nabal. Na vatatao lebu nga pambibi mandani ndambula chiko na koro. Ndambula chiko mandana koro lebu na bimuri. Lebu na ka vatatao chiko. Kini mbale. Ko nakanga baroro nga vitabina. Moroni matataki na numulako. Nangona nga kino baroro. Na matani katumba sember nindola biko na tata. Iyo nunggu Aku manda se tumbu chiko ma se buli chiko mai. Mata nyukila usini mata tabi nakasarna buli. Usini nakasarna buli na nunggu kachiko meu
Nulai numbo fom bidang au sali titi tu en nakoro. Io non dare na tamata, io non arena kalau sangi episode. Ana pun sa main durtu kinana.